now mi pla mi like pok lig lo des la bone mi how mi pla kamabi mango dia mi pla sim na grafting. First of all mi pla sa ko collectim mango des la mango lipolim sting mango o simel mango. Em des la mi pla identify mo sem one bla good la root stock mi pla sa use sim lo grafting apple mango rabaul mango big lo mango popo mango ya bowen carrot mango podem kain mango em yumi polim yumi like him to mas lo kai mi pla sa oximol bar good lengan namba mi pla grafting. So mi pla na lo grafting natin lo larap la mango mi pla like him des la mango we all mani kai longan toro mo seed mi pla sa collecting mi kam ba mi pla bungi mi stap pla collecting mi kam same time ba mi pla purukim ground mixim ground wan tem lik sawdust ba mi pla filim mo se nemi wok lo lus inon nap sticky ba lus inap lo mango ba grow good na ba mi pla oni can come up healthy na ba mi pla ken kisim na grafting mo se na ba mi pla collecting mi kam ba stop in time mi pla straightin finish ba mi pla kisim mango now ba mi pla place him tasol flat tasol lo sambla time ba mi pla silipim olsem sambla time ba mi pla silipim side upside down upside one top piti mantap lo germination bed finish okay ba mi pla kisim all sawdust ba mi pla kisim kam no kapsai ti mantap lo karma bim na mi pla karma bim sambla time by mi pla karma bim by stop go in up 14 days that's 2 weeks and now by mi pla kambek na ba luki mo se moli wok long grow one tap now time lip long oli ready at osem I des la kain kala em no em ba mi pla kam kisim now tasol mi pla mas ready mon polybag pas time mi pla pulba bi mantem ground okay ba mi pla time mi pla bim mantem ground em ready finish em lo mi pla kam na mi pla isi tasol lo come out team time mi pla like come out team root stock block planim mi pla mas careful lo rausim na come out team so look him how mi come out team an blomi ba kos tere lo as blom roots taproot pulim so time skin is tapiet em ba mi pla remove him and then kisim seketa bakati map up lo desla em ba mi ken time mi ko planim lo polybag em ba fit lo sit down good on top lo inside lo polybag you digging hole also make come up in the hole deep okay you put him on him you go inside rootstock na by simplest desela by feed lo give him kai lo desela plant then you go time line finish and by follow by ko dry na ba rausin taso mo se na ni pla larim desela by tapos badwood preparation by ni pla cutting of sand preparation now okay all the rest ito pa para usap tasol
sem. Bian emol kuru baka mablo ya. Pas blo olip ya. Oh. Ya. So bian dia temba mi belakang 2 weeks sama belakatin lo ya. Ya. Katin kasih lah kok grafting now. You look him now ya mi book one play open finish. This lah. I mean sa 2 weeks. Result belum. But would you preparing stalo 2 weeks na nambay kamapol siya. Na mi plago lo diwai katim na karin kam na bay grafting. Wakong bikat. Okay. Pagkatim skin one time. By walking side craft. So now I'm going to cut him sayon belum yan. Belum fit mi ko inside lo. Root stock belum yan. If na something was a knife must up. I mean you fit him must make sense him. But wood belum o sayon belum yan must fit good one time des la. Root stock belum yan maybe cut him. So by cut him off up skin lo des la skin maybe cut him take away like this time. You know, simbaring tape, bypass him na. Samblalo yung mak o palm set. If you're using this hard baring tape because so using all strong diwaya all sa mango na this na. So time mi start lo pasi mama start lo tamblo na guanta. Plastic ya clear plastic di mo sem bami pla luk pro da. Ni all lip on just la all boni ni ay mi sprout ikamo ponoga to kami pla luk pro sem barbud belum mi pla mi dry o ni green yet and ni live na mi kuro. So nan pla using clear plastic so the bami pla gan luk pro na lukim kuro no mango. Kaya belum collecting moisture, belum possible des lalu ni yang baik kurun paman. So yang baik lagi minsan lo ni yang baik kat wara collecting wara baik stop inside belum making des lalu ni kurun. Ini pasim tamblo, mas pasim strong. Nakan larim air baik go inside lo des la plastic ya. So ini pasim hard strong baik nakan so that baik kat. Wara by kama belum bikin kolim des la wala na by pro fosim la grow outside. Ini di house na. And now kami black putim. Na. So this lab mi pla putim all grafted mango inside longen. By pla mas mix so toro mo sawdust. Morning ba pla mas watering sawdust by mas wet. So ba pla mas inside tu lo des la wonen mas hot. By hot longen ba mi pla des by go down hitim des la wara inside lo wonen ya. Sawdust ya, and by kamantam na by walking des la by making all something by only kuru. That's why mi pla lagi minsan by mas hot. That's why mi pla using all plastic apa ya. Result bilang mi pla 5 o'clock kuru na. So by stop inside 2 weeks inside lo ya.
Sampai mi pla luki mo lisprat sem, oli kuru-kuru na oli op na. Rausin plastik tas sol, em na bai kama pol sem ya. So em bai sta binsa long up ya. Insa lo narap la 2 weeks. And then long pla rausin mi ko outside open space na blo salim na. And then time mi kama big pla long rausim des pla rootstock. Na des la mango, rabal mango bai i kama ose mango na belum ini planim lo gran bai me kati mo des la wane me na go na mango na kama Entonces lo rootstock ya ni la kati mo Tesla em rabal mango na em bami pla rausi semblate em yeti dai mi grow no na tai tim paring te em bai buru semblate bami pla yet rausi kamau tem bai sta 2 months 2 months then em ready na salim na tai mo lipi strong na em ready ta so na sa tol client si kamal lai tum salim na